Explore Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kinoy alam jong kaseng samla hima langren kalapan pau ya kajing persya halo kajing wengno ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka suspend persya yu paim nang tai sings emyong halo ki babun ki jing ujor berwat hadir bala dawai ka council man pelong no da ka election DSM ka batmai ha kajing ekran bekila thai kubor ha ka khat protect na tung ada punrio uba walat langren we na ki khun ki haja jong ka hima langren ula kenno wat hadin ba ka executive committee jong ka district council kalap ya ki jingle bakla jong paim nang tai simyong katkum ka kai phot toket handai kla thungbyang yu kum si bapura ka hima langren ulakan thoru da ka baong ka e ka daw ka pelong ya ka district council bat thungbyang yu paim nang tai war hadien baki nong ujor ki badan hadu syajar khandai pusan ngun kilapan pau ya ka jingbam syania syu yu paim nang tai nakaliang ba finance imyong ulong balada jai hapo ka hima ka executive committee balailam da ka voice of the people party Khasi Hills Autonomous District Council kan hab pansim ya ka jingke clear bar khaju ka por lakhot bat wer ki khon ki hajar no ka hima banyami pajba haka artek na tung ada punrio banitur sya office jong ka council bandawa bade pendam no mador ya ka jip pemena bala thungbyang yo paim nang tai simyong bat pemena da ka election DSM bathamai hapo ka hima langren paling itu pun kiajar jong kai malangrin ipan pau ya kaji skokia la kaji kandid bar kaji skolengok ka bakrau at pamenin kesni ka tarik ka bakadul tarik bana Julai at Riu kalawan kaji berbana nako ka office jong ka HDC leng ba executive committee bapan bana pana kaleng jong ka council kala thungbyang lane reinstate ya ba nang tai sing simyong kumusim bapura jong kai malangrin kane kaji berbana bala perkenit sisa-sisa yang ikun kiajar jong kai malangrin ibala excite naka por pan naka KCDC poong badai banweng no sisendon yo ne upaim nong tai sing simyong kumuslim jong kahima badai banwara no dak election ka batmai nama bangi tipsai bayo ya une unong tai sing simyong ikun ki hajar jong kahima langrin tumdan syu kajing syania ya u panteng biang ya ka kam sensyar kadar hapo kahima ka jongi kandidat bane pai halal kani kaji berpena juga konsil bala tunde yo nusim kadai halal kani kanongrim bakum ki kun ki hajar jo kai manangrin nadu kasan tarik manai panjau jong muslim ajar pulai iladap anbu e kaji ujor ka jongi aga executive committee KCDC lengba ki katut ne kidau kolong kumne kadau ka panengkong hi kolong kajingle donbor yakikam jika puta juga hima kabar kajing pedon kam bakalai ka bisa juga hima kabalai kajing bomsyai yakijing bi kahima ka budget balai ka council kabasau kajing pedon kam bakalai ka bisa juga hima palayo lengba ka compensation kapasan kajing bongtung ya public information officer Riu kajing penduk ya ka hok jong kikun ki hajar penendon bentah ha ka dorbar hima dan lane dorbar pulun juga hima kadai hello kani kanongrim pana kaleng juga KCDC jong kastem ajar pulai kiladap suspend no ya unong tai sing simyong bar kilap haru da ka judicial inquiry balale da ka put jong KCDC hang tai hamong kerwat hadin balayat kani ka inquiry na kaleng jong ka inquiry officer hang tai hamong kerwat kiladap pan ai ka report Saka KCDC Executive Committee nadu Muslim acara pusat. Kabalango par kalong ba kasipor hadu sistem tam. Ba ka KCDC kapelat ya ka report. Jangi uai ba kikun kejar ka hima. Kai kabalango kalong ba hakini kibnai kibal adab na kalian jongi kikun kejar ka hima. Ngilaleng mi na ka konsil na ka por pan na ka konsil badai manuweng no sistem don ya unong tai sing simyong Perteng biang ikakam sensyar kadar ko kahima kajongi. Pandai bermanda no daki election budget sim temai. Kabalango hi kolong ba kat bakikun kejar jo kahima kidang pan na ka konsil kidang burom ka konsil. Pangira kermenru ka konsil kasngap ka sul ka jong ba. Amar kani kajing ujor kajongi kamdai kajing ujor ka jong ui warngut. Ada kelapoi haru siajar kendai kusan ngut. Kinong ujor nakikun kejar jo kahima.
kabalalong adu craft persen na kinong jitsim jong hima kira de penbu ya kane ke jibujor henry nakaleng juga konsil kalau orang ini ba ya sya bali up nama ba hari menta ina pendep ya ke hearing ke jongi oi ngelada bio ya ka report na ka code yang kumta henry kita par ki benta nakaleng juga executive committee ki ko pendem kata kalau ban code hearing ya boro arle mamla nakaleng jongi kun ke jar jo ke hima berkumjuru nakaleng jong ba nong tai sing simyong te ka dai ha ka ani pernah beladab ni ka sitari jom rajun arpun riu ba hearing ba executive committee kala khot ya ka hearing ka bakado yangi pada ya ono te sing simyong padha ka to ka poru ngi la desumi di kot stadi jungi ba katkum ka jing lap jong kani inquiry report kala lap syai mana kali jong ono te wala penerekam syai ka bor ka jong tak ba pendu ya ka hok jong kikun kejar pasong darbar tak ba kem tungi public information officer berkunjuru la penerekam bakala ya ka jo kaima ada wala kataru na kali juga executive committee ka club snap ya ka inquiry report bagi ni layo kaya ka bypass kata kaya la kata la ka ba makahi dalam sekian dia ya onong tai sing simyong umusimu batamai kane ka jira juga konsil kala pelong ini kikun kejar jo kaima pangimla man pediang Parengalak kan orang panggil du, warga di sini, warga executive committee joki KCDC kunjung. Nama bakat upai ba jom kahima, balami kuma prapau persen. Nak kejidon joki nang tebut, kita ide ginong rai, man tap sim, ane pan sim. Apa mati kebetulan joki di sini ya uni unong tesi simyong, pan long biang kum sim joki kahima. Kaipan kadau, dekat konsil, pakar warna agen, ya uni sim iba, kipai ba cara persya. Kahima kahima kadon. Lang ba kajinton jong kisnong lang ba kajinton jong ikut kejar ke hima jora kita ikut kejar ke hima lang rin kedon su kajing kuat nang kajing sini unusim nong tei mosen syar ni par kajing mut ka konsil bantung be unusim ba ibai ba kim pa su yu banong sim ko ke bang sini sa ko pat ka benta ka ba tolong ba kumbang itip syai ya kadau par kanong rim jong ikut kejar ke hima balai begini persya ya unong tei sing simyong lalu selesai majar kulai kadau penuri mi tolong ba hadin ba anak kalian jong kai ka sem jong unong tai sing simyong kila kam me ka kendau hima kabade ka kendau rai kata kendau jong hima kabala pek ka hima na duk kot baladap na kalian kai ka jong u kila kam ba kade ka kendau ka jong ki hedin hadin ka to ka ne por laya cim ko duma ta tadu bamu una rong usim jong ka hima ya kane ka kendau jong ka hima la pelong no kata ka join property ane ka kendau kabayas no lang kakendau jong kahima bar kakendau ke jong kahi ke jong u hadin ba wala penes no lang kakendau jong kahima bar kakendau ke jong u la ka baong ba kane kakendau hima kala dai kakendau lang jong kahi ke jong ba nang tai jong kahima par kemang ong ba kade kita ke jong property anda kira pelong jong property kakendau jong kahima kila form 4 saya kawe ke bangkot ka management board tang ha ka hearing kepala adam kala don disingkili na KM ya unong tai sing simyong bahatu na kalian jong unong tai sing simyong ulde pentip am ya kene cepo ka executive committee KCDC ayo ka jubab na unong tai BM adu mentah na kalian jong ka hima na lane na kalian ka jong u uklem pat pentip ya kene apa ka executive committee jong ka KCDC hari kabalango pan wala kataru ka executive committee karathum panwan dia ibu musim barang ba jong ka hima kendiat apa pai pat sikabot adin mana kalian jong kaying jong nong tai rekat pan mu musim kila form mekanika management board kabadai ban pek ka kendau jong hima kalami ka persya ka bajur haus jaman jar pelai balalam keman tunda ka sang semlah himalang rin dan kan pan ngi ikun ke jar jong hima ilami persya ha ka to kapor ban persya ya kanihi nama kane ka tahu ba ka ba penyap ya karti kristur dan ka penyap ya ka kendau long hok jong hima tak ba ong ba ka kendau jong hima kadai nak di property kadai lo kata nurim bangi ya persya hadu mentaru ya kan bentah pana kalian joki kun kejar joki hima ya kalian joki ngim song tan wala ka konsil kada panwan bang ya uju breu bagi kun kejar joki hima persya kan kam rikinti ka kedau joki hima hendak kalian ka joki kun kejar joki hima ini time bani kun ya kale wala koi sekena kita bentaru ngim salia ada ngim habis baik katkum kelenti kepada banyak penim pensa ya ka kendau telhok jong kahima jongi singi na kalian juga executive committee jong ka KCDC mentah kadang penkrek ya kawai na kian ka KHD
Regulation and Administration of Land Amendment Bill aja pun riu. Kabaong ba kino ki hima. Ane kino ki snong. Kimla asyuk pan ai kendau syakiru simet. Ane syakino ki company, ane industri. Padang ba kinawan berkam trai. Ya ke kendau hima, ane kendau rai. Ane kendau jo kena ka snong. Kabalengok ane kolong ba ya ka kendau jo hima, lapan long rikenti do guru simet. Kata ngihap stu syai. Bawa ka kendau jo hima, ina penlong na penlong rikenti hak kendau simet. Kum dapat ka konsil kerapa penawan yang ni usim. Baik ka kendau jo hima, na penlong kendau simet ka jauh. Atau kena kalau persa kena ka bil juga konsil. Bawa ka konsil ru kerong ba ya ka kendau hima umla man ai klaim ka jimun jilo dapat ba. Ada da ulu simet da usim ba ya ka kendau jo hima. Apa long kendau siban kata ka konsil kadang tu bingi ye u padong mesti menju barang ba jo ka hima tebun ba ai bar kata ka hok jong ki jongi ki kun ka jo ka hima ba uta usim u bapat ka kendau jo ka hima u long kendau dikenti jo u de kun bar ka konsil ka ong ba kapan bor ka konsil pan ai sagi company ini sagi industri kini ki kendau jo ka hima ba wat ka kendau ka jo ka hima ru lakam tra da urusiman hatu ka konsil kada kermen mo ba ki urusiman ande uta ubru uba ya ka kendau jo ka hima la pen pai ka kendau dikenti ka jong u konsil kadang kermen ba mentah ba uni uju ubreu ba pan bor ka konsil te kalong ka ai ka balengo bat ka ba pensusi ya gi kun ke jar jo ka hima namar ba nakaleng ka jongi ni apmi linti ba kali ka konsil ka ba mentah kan ai ka jing besar ka bahok ba anweng no yu ne usim no nang tai sik sim yong bat panwanda no na election ba jitim thamai ko ka hima ka jongi kadai ka jingle jo ka konsil kalau pensa ya kahima ka jungi hapedeng ka umdum padla se kala ong ba la se karwan jia da kumno pat ngula bantip rai kan mau ba da kaleng jungi kun ke jar jo kahima ngimla mas kamjar da ngi habya chakamat da gino gigi ki ane wan da kelti jo ka anyu kumju nama ba hadin baka konsil tra dapat kon ka hearing ngila da to sai pergila bat ngila da pentip pensyaru ya ka konsil bakat kum kane ka ikuri report ka bangile banyo ngila lap ba kadon sya ka jingle bakla jo no te sim semyong ya kata gimla panlen nomor kala ada pausai akan beri report kepala lek dekat judicial officer kata mau kerwan dari nak kadai halo katakan murim bahwa pensa undum buat penlango engi nomor ba katkum ka report ke bangidon katkum kedau ke bangidon bat ka ai ke bangilap lembaga ne ka inquiry tolong ba oi kalau don sya ka jingle bakla nak kale jo no dai sistem yong kadai halo katakan murim ba penlango engi ba balai pat je bru berlap ya kidau ke babiang konsil ke panwan de muslim barang ba jo kai ba dia sih kan ni kalau pendon kayak sandat apa dia ujung tungbiang kali ada sik musir ya usia pak im notis ingong ya kata ngimla bentim ma haru mentangi pat TBA kali katkum ga jingtip ga jungi kelong ba ngipek katkum ke bangidon ko ka ketiga jungi katkum ga report ya habade kata ka jingri ga jengpi ngat sampai kalau kumno dan ngeliat pat sik ki bentah bangila bangin saya ka jing besar bahok nak ta ki bentah ki bangide kenyan ko na halang jo pi kon ki hajar ki pi persya ba kan jing tungbiang ya pak im notis ingong nak kale jing pun ki hajar haru mentangi ngimla sib peden ya uno tesis uyong bar long be kum sim bar ba jo ma nama balada utau ba ubalakot saki berapa persen bagi dapat SAIU kuno pat ngin peden beng pada kum jo ma ba mangi ngadu ya gaji sini ya hagi pot balada Teka ipat nak kalian jupi kun kehajar kaji ketu juga disik musel ni sikman. Nak kalian kaji kun kehajar juga ima. Yang mentang melimi biang jika konsil. Yang perpan kaji konsil naka. Babalai kadang perwan biang yu usim ubah ada bersuspend pada usim ubah kipai ba kim tunjuk uji sania. Dia kalian kita limi ikni kita kiban pan kaji konsil naka konsil. Baru lese balai pat sekui kibenta. Bangin sepet bangin sebesar hakini kisi kiban habadip kata ban ong ba kamdon kono ka jinglap ande bandon ban ong ban omdon kono ka jing komplain kamdei ka balok komta namar ba ki komplain kelabun tili ki bangi ngel thap na kapor sikapor kare helo kata kan urim ba sami ini ki impuriru namar ba kadon ka jing ujor nangi kun ke jar jo kai malangrin te ngengej ba ban ong ba kamdon kono ka dau te kamla ban long ma bakat kum ki dau ki bangil thap kelong ba ki dei ta ki dau ba syok nongrim di banong ba panwan beng yo ju bru ba nakale ju ba kamton su ke jing mon ke jing kwa ni ya kata gimla bantip nama hadu mentar ka konsil ka para yang ka jibab ka basai ba balai ka kidang panwan beng yo si ba la syawang meswa ti hadu mentang ina ab kata de kini si ban sawan nakale ka join ngi selimi ab ka konsil
Oi, nagaling ka jongi kumang ya dawan ukol keberadab ya mentaruk ya dawa. Badai baik banawang kisendon di usim dong tei. Barpetang ya kam apa ke maka jongi. Badai baik berwarna ada election pada tim temai. Na kalian ke jengi ni dap da ke jing sengal ngo ya ke jing le jong ka konsil tip ki don ki daw ke pas ndet ya ke ban tip rei hilahi ya ke ban wajib syahi na ICM bat la ka isi ke wei ba ka daw ke ba pulong ya ka ke isi bakin rin stip biang ya ino te nama katkum ke jing dawa jungi ke pikun ke hajar ka himana bu ka sipau trik jong mai oktober ka hajar pesan bangi la ya soy hang ne kembasi hajar tundai pesan ngut ya ke bangi la du ya ke jing seni ya pa im nak tai sim yong bau untan biang balong museum bat bangi la dawa na konsil ban ai ni engi ndaka referendum hang re ka pas ngolong hadu menta baka konsil kam siamla ai kan ke jing jubab kalau kata ke jing pan ke jungi mereka ai pen ban engi nda ka ba green state ya pa im nang tai sim yong bat kan ye ka we ka de ke jing kepat ke jungi ba Bangila Budin ya kan haka praterik benai pesan arhajar penriu bangi kerpat naka konsil ya pakade ban bang no mardore i ban ai no daka election te henrei hadu mentaru ya kata ngim semayo ya kan ke we kate kajing ben kan mau ka jungi ya ka konsil haka khatnya tarik benai arhajar pesan ba niladu ya kajing senia ban ai no yang ya kata ka election ngani ban ai ini da kata ka referendum kembali la dawahan rei hadu mentang semayo rei kendit kensan haka khat riu tarik jong benai baka KCC kala rinsti piang ya paim nakte ya halor kan kanurim nakaliang ka jungi horkit horda ngin nang piang sing ka paim nakte bau bun wan long piang kumsiam mbala ta JKA hapo ka hima jungi ka KCC lengba ka Voice of People parti kebayalam ya KCC ka de bersih ya kecil bat lum komtak ngin nang sopiti angin musim tak, bangin tur da upai bang, bangin dawai la kacopa fok kumbani la dawai. Kapas ngolong tolong, ba ko kaki sisi, kapapi lamik saya upai bang, ya kapapi om, bangin yan, ngin sengap, ya kesur yang upai bang. Henry kapas ngolong tolong. Berapa persen kikun ke hajar ka himalang rin kila dep ya kapan dawa pan da ka election Henry ki ai penuban da ka ba ring state ya ubru ba kamri kenti ya ka himaga suni dalele ngin pedian horkit horda ba nginum sya ya ka ba wan sya ya ka himaga suni syai mama penkut kani ka kru ka ba syai kalong ka ba ngolong haba ukun upan da upu ai penban da uma haba ukun utngan upan da ka dokha ai penban da usai kata mereka kobo ka basai na kalian ka juni kum pikun ke jar ka hima syaka ke isi te hak na ai ya ke pernah bat ngan wer ya ki kun ke hajar ka hima bahaka apa artrik Ninemi pajak renti kentai bersenran long kemi long pa kikun samla bangi lek yak bandawan ke konsil badai pan pendu pendam sundon ya kaneka jingri institut pa imnang te bat pan warna ini daka fresh action halor kaneka no rim baka KCC klari institut biang imnang te de kakarwo ke basai ka imat baka konsil kam syama sengap pat kapsiam la burum ya kajing terpat kajemi ya kajing ujor kajemi nadu sniam arjar offline bat hadu kini bisni nyim siam la syam tat bat dak basai ngil ai kajing tu ba upa im nong tai six im yong udai ibreu bakam kenti ya ka kendau jong kahima karat jong kahima imat baka konsil kapsiam la sngap ya kana kajing terpat kajemi baka dei bake kake SDC kan yuk jing mentai naka madis minggu. Kalada kamyo jeng mentuai, haka jeng sisa. Bakalade ban pendu pendam lo, ya ubru bakam ketenti, ya kahima. Nasngau hukum ju, ya kapan ai kublai. Sachisin yaki pajak,
kibai long rekan bat ni na duk sina mazar polai bat haduk ini gisni bat nang ni sakmat ngin nang ya yang ya teli pan yang ban yale persa ya ka jing yuruat jang ka KHDC bat lengba ka management buat ha ka jing yalam jang pa im nang tai kem ucerman ba hokit rodang nginum sya ba kane ka jing tmu jang ka KHDC bat ka management buat ba kan yuruat ya ka hok jungi ibai bai. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.